ingorane mu biyaga binini n'urusobe abantu benshi barakoreshwa ku ngero zitandukanye barakoreshwa abana bagakoreshwa kubera iki intege nke ubukene ingorane zisanzwe turimwo abantu bariko barakoreshwa ariko kugeza ubu nawe uramenya ko ivyo migwi y'abatwara ibigwanisho ariyo bazobakuraho bamwe baca gufera bafata inkoho kugira bikingire kubera iki ubwo rusobangane rw'ingorane ziri mu biyaga binini ngiye kubigisha indirimbo umugore mubi yaroye yiyahuye soma umugore mubi yaroye yiyahuye soma funga amaso fungura ngiye kubigisha ubugome murabyumva ngiye kubigisha iki ubugome wese muzajya mubona muzajya mugira gute mumwica sibyo wese imyaka cumi n'ibiri wowe mwese mugiye kuvuga ko mufite imyaka 18 subiramo dufite imyaka 18 noneho rero mugiye kwiga ubugome budasanzwe muje gushaka ubuzima murabyumva ngiye kubakoresha nk'umutwe witwara gisirikare murabyumva samura imbunda ni mama imbunda ni data imbunda ni umugore bagakoreshwa mu mitwe yitwara gisirikare bakasiga ubuzima murabona ko ari ibibazo duhura nabyo muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari byuka Watu wanatumikishwanga mu makundi ya kijeshi, watu wanatumikishwanga mu makundi ya kijeshi, watu wanatumikishwa mu makundi ya kijeshi, watu wanatumikishwa mu makundi ya kijeshi, bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi, bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi. Aye, wanatumikishwa ngo sababu ya umasikini, sababu ya ukosefu, sababu ya kupata maisha na wenye siasa mbaya kwa nchi zetu. Aye, mama, watu bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi, bantu barakoreshwa mu migwi y'abagwanyi.